Lahko na internetu brezskrbno objavljam slike sebe in drugih? Z neprevidno objavo fotografij lahko škodiš sebi in drugim. Za sliko, ki jo enkrat objaviš na internet, ne moreš vedeti, kam se bo razširila, kdo jo bo videl in je ni več mogoče popolnoma izbrisati iz interneta. Dobro premisli, katere svoje slike želiš deliti na spletu. In vedno vprašaj za dovoljenje, preden objaviš slike koga drugega. V vrtcu 5 so v medskupinskem druženju otrok z avtistično motnjo in vrstniki skupine Učenjak razvijali inkluzivno prakso za večjo socialno vključenost vseh otrok vrtca. Zgradila so se nova prijateljstva, kar lepo opiše tudi izbrana deklamacija Moj prijatelj. Glasbena skupina Žoge band Petrovo Brdo se predstavi s pesmijo skupine Čuki Mal naprej pa mal nazaj.
Klemen že vrsto let igra harmoniko. Vsako leto nastopi na festivalu Igraj se z mano, kjer z veselim izborom pesmi razvedri vsako publiko. Čarodej Toni nam bo v svoji predstavi pokazal nekaj zanimivih čarovniških trikov. A smo že skupaj? Ja, super. Jaz sem mislil, da vas sploh ne bo danes. Končno ste se vsi zbrali tudi na drugi strani. Želel sem pa, da vas je čim več zato, da boste bolj pogumni. A zakaj? Ker imam tule notri nekaj strašnega. Tule notri je namreč takole velika, ogromna, grozna, grda moška glava. Pokažem? Pazi zdajle. Ste videli? Kaj se pa zdaj smejite? Jaz sem želel vas malo prestrašiti, a vi se pa meni smejite. Kaj? Da je bila notri moja glava. Zdaj ste pa še vi mene nasmejali. Kako bo moja velika glava šla v tole tanko škatlico, lepo vas prosim? Kaj? Da je luknja? Tule notri pravite, da je luknja in da ni nobene moške strašne glave. A, to pa jaz ne verjamem. Bom jaz sam pogledal. Zdaj sem se pa jaz prestrašil. Kaj me pa hecate, da je prazno? Notri je res prava pošast. Pokažem. Lejte to. Notri je. Ojoj, a je to minjon? Ja, poglejte, jaz sem mislil, da je pošast, ker ima tak... Kaj se pa obračaš na glavo? Jaz sem mislil, da je A lahko stojiš pri miru? Jaz sem pa mislil, da je pošast. Veš kaj, tule boš sedel, pa nobenih neumnosti več, prosim. Bova naredila malo kasneje eno skupno točko, pa ne cirkuško, čarovniško. Še prej pa vam pokažem mojo vrečkico. A kdo gane, kaj je notri? Notri je, ne boste verjeli. Moja roka. Ni zanimivo to? Ne. Prav. Potem bom pa vzel roko ven in pokazal prazno vrečico. Da pa ne bo čisto prazna, lahko pričaramo semle notri, naprimer, že vem, zeleno kokoš. Točno. Vrečkico primem z eno roko, z drugo roko vzamem malo čarobnega prahu in rečemo skupaj naše že znane čarobne besede jaba, daba, du. Gremo. Jaba, daba, du. In zelena kokoš... Čakaj, vi ste pa šli meni jajca delat. Jaz sem rekel, da čaramo kokoš, a vi ste šli meni jajca delat. Oprostite, to pa res ni smešno. Nič. Že vem, bova pa jaz in moj minjon začarala tole jajce in sicer čez nekaj trenutkov po oglasih. Hecam se. Takoj bova čarala. Samo da vzamem mojega prijatelja minjona
in ga dam v čarobni klobuk. Tule pravi, da se kar dobro počuti. Kaj? A na glavo sem te dal, oprosti se pa okrog obrni. Vzamemo še jajce, ga damo minjonu, ker tole jajce je že kuhano. In minjon ga bo v 3 sekundah olupil. Komaj čak. Ne jajca ven metat. Olupi jajce. Čez nekaj trenutkov bo... A veš kaj? Prosim, prosim, seveda, prosim sem pozabil reči. Saj veste, prosim, hvala, oprostite, s tem vse si pridobite. Še enkrat. Minjon bo zdajle olupil jajce. Preštejemo do 3. A spet nisem rekel prosim. Joj, oprosti. Prosim, če olupiš jajce. Zdaj pa... A veš kaj, ti se pa z mene ne boš hecal. Ne. Jajce bom res pojedel jutri zjutraj za večerjo, ti boš pa meni pomagal pri naslednji čarovniji. No, pridi že ven, no zdajle. Lej, kaj se brani. Noče ven. Poslušaj me dobro. Kaj? Kaj sem rekel? Da bom pojedel jajce jutri zjutraj za večerjo? Ja, seveda. Čarodej Toni zdaj hujša, ker je prej preveč jedel. In mama je meni rekla, da nikoli ne smem nobenega obroka preskočiti. To pomeni, če imamo po kosilu mogoče še kakšno malico in potem večerjo. In če ne večerjamo, moramo imeti večerjo drug dan zjutraj, a si razumel? Ja, tako gre to, a ne, otroci? Kaj ne? No ja, vsak po svoje. Minjon bo zdaj naredil eno drugo čarovnijo. Jaz bom vzel tole. Kaj je tole, boste kmalu ugotovili? Kletka. Ste že kdaj gledali v kakšnem cirkusu, kako levi pridejo iz take kletke? No, tista je malo večja. Ampak tale naš minjon bo šel zdaj notri v kletko in jaz sem prepričan, da se bo... Joj, roko sem mu priprl. Dej roko not. Takole. In jaz sem prepričan, da bo vsak čas naš minjon naredil eno lepo, veliko čarovnijo. Takole. Skupaj bomo rekli jaba, daba, du. In pa ne pozabite na prstke. 3, 4, zdaj. Jaba, daba, du. Kaj? Predaleč? Bom pa šel še malo bližje. Izvolite. Prstke in gremo. Jaba, daba, du. Super. Zdaj pa še enkrat takole nadaleč. Vsi naenkrat. Jaba, daba, du. Pa poglejmo. Pa poglej. Kaj ste mi pa zdaj počeli? Oprostite. Tole pa nisem pričakoval. Jaz sem mislil, da bo zdajle minjon izginil, se je pa pravzaprav spremenil v čarobne rutice. Ja, bravo! Torej našega minjona ni več. Kaj? Še vedno je. Samo kletka je izginila. Kletke pa res ni več. Ja, vi ste pravi čarodeji. Joj, vi to že vse veste. In če to veste, potem veste zagotovo tudi, kakšne barve je semafor. Kaj? Rdeče, rumene, Ne. Semafor je črne, včasih celo sive barve. Potem pa ima 3 lučke, bravo, rdeča, rumena in zelena. In zdajle bomo mi naredili en tak semaforiziran trik, pravzaprav semaforizirano čarovnijo. Potrebujemo tole škatlico, pogledamo, da ni zgoraj nič, pogledamo, da ni spodaj nič, preverimo, da je na eni strani brez vsega in na drugi strani brez vsega, da je tule luknja, da se lahko pogledamo skozi. In pa preverimo, da je tudi tule prazno. Je? Seveda. Pazi zdajle. Rečemo čarobne besede jaba, daba, du. Jaba, daba, du. In, oprostite, pozabil sem zapreti. Au! Prst sem si priščipnil. Pa ni to smešno? Dajmo še enkrat. 3, 4, samo vi. Jaba, daba, du. Bolj na glas. Jaba, daba, du.
Wow, in 3 rutice so tu. Najprej rdeča, potem rumena in takoj za njo še zelena. Ravno tako kot pri čisto pravem semaforju. No ja, da bodo pa te v pravem vrstnem redu, bomo skupaj poskrbeli s tem valjem. Prozorni val. Na eni strani in na drugi strani pa luknjica, da se vidimo skozi. Pazite, katera barva, katera luč je na semaforju na sredini? Rumena. Odlično vam gre. In damo lepo notri rumeno rutico. Takole. Počakajmo, da pride na drugi strani ven. Živjo. Spodobi se, da nekoga pozdraviš, če ga srečaš. Vzamemo tisto rutico, ki je na semaforju zgoraj. To je zelena. Kaj? Da ni? Ne, pozabil sem povedati. Tista rutica, ki je na semaforju zgoraj, če semafor stoji na glavo. Ja, potem pa je zelena. In na to še zadnjo rutico. Ta pa je tista, ki je pa tudi zelo pomembna, kajti pri njej se vedno ustavimo. To pa je katera? Rdeča. Odlično. Potlačimo do konca in da se bo čarovnija zgodila, rečemo čarobne besede. Jaba, daba, du. Malo čarobnega prahu z ene strani in z druge strani in potem pihnemo. Ojoj! In vse rutice smo zvezali skupaj v pravem vrstnem redu, točno tako, kot pa na semaforju. Kaj naj rečem? Upoštevajte barve na semaforju, to je za vas najbolj varno. Upoštevajte vsa navodila, da boste ostali živi in zdravi in da se še kdaj srečamo. Srečno in veliko čarobnih trenutkov! Borko je član Društva Sožitje Ljubljana in navdušen glasbenik, ki je za naš festival posnel pevsko-glasbeni nastop. Posvetil ga je svoji najdražji, več pa bo... Lep pozdrav. Tudi jaz sem se odločil, da bom sodeloval z vami. Pesem, ki bom zdaj zapel, je posvečena moji najdražji, kajti pogrešam svojo najdražjo. S to pesmijo bom tudi pokazal, kako spremeni življenje neka oseba, ki te zelo, zelo rada ima in ti prinese v očeh smeh. V očeh ti prinese sonce. Preden bom zaigral pesem in zapel pesem, a kad mi dođeš ti, imam eno vprašanje. A ga imate že doma? Jaz ga imam. Preden bom zapel in zaigral, na synthesizer si bom razkužil roke. Roka tako, roka tako, roka tako, roka tako. Strepnje, nema te tu kraj mene, a trebam te kao pjesnik svoju ljubav. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime i samo čekam dan da dođeš mi, a kad dođeš ti i još mi vratiš mi
dnja i bol života mog će proć. U noćima bez sna ja tebe dozivam. Kad dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Moj dan nema kraja, a noću tebe sanjam i samo čekam dan da dođeš mi. A kad dođeš ti i još mi vratiš mi sva patnja i bol života mog će proć. U noćima bez sna ja tebe dozivam. Kad dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Montessori Makedonija se bo predstavila s poezijo za otroke, ki govori o zabavnih prigodah različnih živali. Slončasto balonče. Si bilo jednaš jedno malo slonče. Želba mu bilo da igra s balonče. Za prvi otrodan dan zabavak je pravi. Saka da si ukrasi, baloni da stavi. Novo savanata nima kada da se kupi. Od interneta narača dostavite se skape. Ne sakaše za to, a so majkamo da se kara. Se seti od rangerov za podarok da pobara. Nema problem, reče rangerov pa praša. Samo kaži kakva boja sakaš. Žolto ili sino, zeleno ili crveno. Ne moželo da odluči, pa reklo šareno. Сега во саваната забавата тече. Животните играат, музиката ги влече. Дојде и ренџерот со шарено балонче, толку малку треба за среќно слонче. Predstava Koktel bajka je nastala na dan šole Ljubomira Čimović. Iz Obrenovaca sodelovali so njihovi učenci s posebnimi potrebami ter otroci z značilnim razvojem iz vrtca Nevena. Cilj skupne predstave je bila promocija kulture inkluzije. Dobar dan, dragi naši prijatelji, dragi gosti, dragi roditelji. Izuzetna mi je čast da vas pozdravim u ime učenika i nastavnika osnovne škole Ljubomira Ćimović. Dobrodošli na proslavu još jednog našeg rođendana. Ja moram da iskažem svoje lično zadovoljstvo što su nam danas gosti učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, naši drugari i deca predškolske ustanove Perka Vićentijević, radne jedinice Nevena. Njih moram posebno da pozdravim. Obično se na ovakvim rođendanima svode nekakva salda prethodne godine, rezultati. Možemo da se pohvalimo nagradama na takmičenjima, na smotrama škola za decu sa smetnjama u razvoju na nivou grada Beograda. Međutim, ono po čemu se naša škola izdvaja od svih ostalih škola, a to je što je to škola gde se daruje i prima ljubav. Kod nas u školi svi smo različiti
i svojoj različitosti se radujemo. Svi smo prihvaćeni. Kada dođete kod nas u goste, osjetit ćete ljubav, sreću što ste došli, radost uvek kad nam prijatelji dođu, osjetit ćete ljubav dece i naravno na njihovu ljubav samo ljubavlju može i da se uzvrati. To je ono čime smo mi posebni u odnosu na sve ostale škole. S ljubavlju je pripremana i ova današnja priredba, s ljubavlju za vas, za naše drage prijatelje. Probajte da spavate i sanjate zajedno sa nama danas. Spiegel, Spiegel, an der Wand, wer ist die Schrift in ganzer Welt?
Frau Königin, ihr seid die schönste hier. Doch Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Die Wand der Sternenhaus, das ist nicht aus Stein. Wer darin wohnt, der muss glücklich sein. Hexe kam heraus, die sah duserig aus. Sie ließ beide Kinder nicht wieder nach Haus. Das Feuer im Ofen, das brannte so heiß, ein weiterer brannte, so lustig sie leis. Doch mit etwas Mut, ein Ende wird's gut. Das Märchen ist aus, die Kinder zu Haus.
kuće. Moja šapa je crna kao gar, pojediš crvenkapu, stočna kao na. Crvenkapu, to je prava stvar. Izvinjavam se, gdje je crvenkapa da napravim da? Evo je. Odlazi Pepeljevo, odlazi, crvenkapa neće još dugo. Plašite crvenkapo ja! Ma nemoj, a da se ti vuče, nisi zviznu u glavu kad ne razlikuješ crvenu i boju glavu. Čekaj crvenkapo, čekaj, šalio sam se. More, kakva crvenkapa, tlakala glavu ludo, ja sam Alisa iz zemlje čuda. Asna? Izgleda tebi vuče fali u glavu daska. Alisa, Alisa, A kao A. Jesi li ti gluvi ili blesak? Pa što odmah ne kažeš, nego lomiš rebarca od glavnog starca? Evo je crvenkapa, upravo stiže, pogledaj kako je debela jer sladoled liže. Dobar dan, pile moje masno! Da tražiš u moje šumi ovako kasno? Veš, Đukelo, ja ti nisam zajela. Dođi crvenkapice, moje nežne šapice. Pomoć, Ne vredi ti da se bereš, mada će te pozreo luk. ali ja sam Snežana. Sve jedno je, Snežane ili Snežane, nije nas ne pušta i Snežane. Gdje je Snežno što mi je? Daj ovo, beži i vuče dok ti srce tu. Stani ti ljudi! Kakvi ljudi, ti repono ludi. Mi smo patuljci, mali čovječuljci. Predajem se patuljci, jača ste klapa. Izvinjavam se, Snežana, mislio sam da si crvenka. Evo crvenkape, spremi svoje šape. Hajdemo pa ti čeka nas odmah u Banja Luka. Jednog toplog dana usred guste šume medved izbi meni sok. Uhvati to covu, s njome poče igrat rok. Oko njih se brzo sakupiše drugim, družina je šumska sva. Sve dok domi oni zaigraše dva po dva. Tresla se zemlje cijeli dan. Ne zna s kime igra ko. Dođe i tigar, poznani kan.
onda sam slobodan i hodam, sanjam te, to je bilo mi lako, sanjam te, obar može svako, sanjam to je bilo mi lako, Hvala vam, ja još jednom pozivam moju decu, moje kolege da vam mahnemo. Još jednom vam puno hvala. Ja sebi u glavu snove dodam, probat ću da vam dodam. Ja sebi u glavu snove dodam, kako makašiću ni trune više, pa puta sile i vetar diše, da nju dišem, blizinu dišem, onda sam slobodan i hodam, sanjam te, to je bilo mi lako, sanjam te, obar može svako, sanjam te, to je bilo mi lako, obar može svako, Hvala, ker ste bili danes z nami, se vidimo jutri. Adijo. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.